Ndizera ko umeze neza, uguwe neza, nshuti mukundwa, amahoro y'Imana aganje umutima wawe. Iyo wa mwanya w'ikiganiro ibanga ry'ubutsinzi twabashyikirije. Mbanje kugushimira wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, wamaze kwiyandikisha. Imana iguhe umugisha. Nawe utarabikora nagusaba ko wabikora kugira ngo ibiganiro bigiyeho ujye uhita ubibona. Icya kabiri, kugira ngo iyi channel ikomeze izamuke, inkunga yawe irakenewe. Turagusaba iyo nkunga rero kuko wakandaho kukazogera kugira ngo iyi channel izamuke. Hanyuma ikindi twagusaba, wadufasha nuko ikiganiro ukibonye ujye ugisangiza inshuti zawe. Ushobora kugishyira kuri stati yawe, ushobora kugishyira muri group usanzwe urimo, ushobora kugisangiza inshuti yawe. Niwabikora Imana iraguha umugisha. Hari umugisha tubasabira, buriya hari umugisha dusabira abantu muba mwabanye natwe mukadushyigikira, kandi uwo mugisha ni ukuri uzajya ubageraho. Hanyuma ikindi, kore like, kore comment, hanyuma Imana iguha umugisha. Nk'uko rero mubimenyereye, tugarutse mu kiganiro ibanga ry'ubutsinzi. Ndagira ngo munyemerere dusangire ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi Imana impaye ku buzima bwawe uyu munsi, muri iki cyumweru dutangiye, kuri iyi tariki. N'ubuhanuzi bwawe Imana impaye mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Kuri iyi tariki turiho, Imana impaye ubuhanuzi bwawe kugira ngo tubusangire mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Rero hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe kandi gikomeye, kuko Imana irashaka kukugirira neza. Imana irashaka kukugirira neza. Imana ishaka guhindura ubuzima bwawe. Ntabwo Imana ishaka kuguma muri ubwo buzima, ntabwo Imana ishaka kuguma muri iyo mibereho, ntabwo Imana ishaka kuguma muri iyo situation. Hari icyo Imana ishaka gukora mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Usabwa rero kugira ukwizera kuko Imana irashoboye. Yesaya 6:1 haravuze ngo, mu mwaka umwami Uziya yatanzemwo, nabonye umwami Imana abyagiye ku ntebe y'ubwami ndende, ashizwe hejuru, impuzu yiwe y'igisaga yuzuye urusengero. Umwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana. Aya ni amagambo Yesaya yararimo avuga, umusabyi w'Imana Yesaya, kuko ku ngoma yiwe, cyangwa se mu gihe cyiwe cyo guhanura kwiwe, hariho umwami wamuzibiye, hariho umwami waje aramuzibira, atuma adashobora kwinjira mu bihe yagombaga kwinjiramo, atuma atinjira mu bihe byiza yashakaga kwinjiramo, kubera kuko yamuzibiye, amubuza kwinjira ahantu Imana ishaka ko yinjira, amubuza kwinjira mu bihe Imana ishaka ko yinjiramo. Ariko Bibiliya ivuga ngo umwami Uziya amaze gupfa, Yesaya yahise abona Imana direct, ako kanya yahise abona Imana. Bivuze iki? Bivuze ngo hariho Uziya uri mu buzima bwawe akuzibiye, akubujije kubona Imana, akubujije kugera mu mugambi w'Imana, akubujije kwinjira mu isezerano ry'Imana. Hariho Uziya akwitambitse, hariho Uziya akubereye inzitizi, ariko nje kuguhanurira, Uziya wawe agiye gukubitwa hasi, nawe ugiye kubona Imana. Uziya agiye gukubitwa hasi, nawe ubona Imana. Uziya agiye kumaramara, nawe ubona Imana. Uziya agiye guseba, nawe ubona Imana. Uziya agiye kuguhunga, nawe ubona Imana. Uziya agiye gupfa, nawe ubona Imana. Kuko Uziya amaze gupfa, Yesaya yabonye Imana. Ugiye kubona Imana. Hari ikintu cyari cyarakubujije kubona Imana mu buzima bwawe, icyo wakigereranya na Uziya, ariko agiye gukubitwa hasi kugira ngo ubone Imana.
hari ikintu kigiye gukubitwa hasi kugira ngo ugere mu mugisha. Hari ikintu kigiye gukubitwa hasi kugira ngo ugere aho Imana yavuze. Hari ikintu kigiye gukubitwa hasi kugira ngo winjire muri destination yawe. Hari ikintu kigiye gukubitwa hasi kugira ngo winjire mu kirere cy'ubutsinzi. Hari ikintu kigiye hari ikintu kigiye gukubitwa hasi kugira ngo ugere mu mugisha Imana yavuze. Bibiliya iravuga ngo nuko Uziya amaze gupfa, Yesaya yahise abona iki? Yabonye Imana. Ugiye kubona Imana, ugiye kubona Imana. Amaso yawe agiye kubona imirimo y'Imana, ibiganza byawe bigiye gukora ku mirimo y'Imana. Ugiye kubona Imana, mu rugo rwawe ugiye kubona Imana, muri famiye ugiye kubona Imana, ku kazi kawe ugiye kubona Imana, ku mashuri yawe ugiye kubona Imana. Imana ije kukwiyereka kuko Uziya amaze. Ubu tuvugana Uziya arapfuye. Ubu tuvugana Uziya waguhigaga arapfuye. Ubu tuvugana Uziya kurwanyaga arapfuye. Ubu tuvugana Uziya kunanizaga arapfuye. Ubu tuvugana Uziya yaguteraga yakwatakaga akubiswe hasi. Ubu tuvugana Uziya yakozejwe isoni. Ubu tuvugana Uziya wawe arananijwe. Ubu tuvugana Uziya wawe aburijwemo. Ubu tuvugana Uziya wawe aramaramaye. Ubu tuvugana imigambi yiwe ikubiswe hasi, kuko hari imbaraga z'Imana. Hari imbaraga zije kukurengera, hari imbaraga zije kugutabara, hari imbaraga zije kukurwanirira. Turwanirirwa gute? Imana ibanza gutsinda abanzi bacu. Imana ibanza gutsinda ibyadutsindaga. Imana ibanza gutsinda ibyatuzibiraga. Imana ibanza gutsinda ibyatubuzaga kurengana. Uziya arapfuye. Nakubwiraga ngo Uziya arapfuye. Reka nkwegere nkurebe neza. Uziya arapfuye. Ntabwo nzi ahantu uri. Unkurikiye uri muri Amerika, unkurikiye uri muri Canada, unkurikiye uri muri Aziya, unkurikiye uri muri Afrika, unkurikiye uri muri Europe, ariko Uziya arapfuye. Uziya arapfuye. Nimba ubyizeye mvugira amena. Uziya wawe arapfuye, nawe ugiye kubona Imana. Nakubwiraga ngo itegura Imana mu buzima bwawe, kuko Uziya yarapfuye. Imana iguhe umugisha, Imana ikugiriye neza. Data, ndagushimira kubwira ijambo niriherekezwe n'imbaraga zawe. Uyu muntu uryakiriye yumve kuko Uziya wiwe akubiswe hasi, yumve kuko icyamurwanyaga gitsinzwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha. Iyi video isangize inshuti zawe. Niwabikora Imana iraguha umugisha. Shalom shalom.